Evo, počeli smo snima, dobrodošli nazad. Vruće je za popizdit, manje se snima, više klima radi, udara u facu. Više se kupa, više se pije piva umjesto kava, tako da, eto nas, tu smo gdje smo. Jel mi dobra šalica, vidi. A, brate, kaš ti ima ovakvu. Ok, evo ovdje čujem mikrofon, tu mi ode kraj, evo ovdje je mikrofon točno tu, tako da se čuje dobro. Idemo po fejsu uvijek gdje mi tražimo, gdje nam ljudi šalju ove šeme da ja bacam na reviewove i te pizdarije. Dobro, hvala vam svima na ono kad me kontaktirate i kažeš aj baci review ili ovo ono meni bude cool, ajde dobro. Meni isto, ja svejedno ću čekirat ono što mi ljudi pošalju, bacim link, ono vidim šta su poslali tamo vamo. Pa eto kažem, nije mi nikakav problem ni snimi video, uvijek mi je drago podržati scenu. Tako, uvijek ima posla u studiju, radim na 3-4 kanala, 3-4 šeme. Plus van i uživo šta trebaš radit, plus šta se trebaš okupati, plus šta trebaš se odmarat, brate. Vidjet ćemo šta će iduća sezona donit. Ova je svakako neizvjesna jer sve se vraća na početak. Ivica Maslaško, evo prijatelju, poslao mi je neke šeme ovdje. Pa sam rekao čekirat ovo, zapravo sam čekirao nešto malo, onda kad sam to upalio, onda sam ugasio, odmah jer mi je bilo dobro. Tako da ćemo sad to upaliti ponovo. Jer ja kad mi je nešto stvarno dobro ostavim uvijek za kavu, ali upalim na nešto malo. Znači ovako, band se zove Moon Unit. Zvučnici su mi upaljeni. I'm sorry. I don't remember any of it. You don't remember? For you, the day Bison graced your village. Čekaj, daj, tija bi da mi onako bude, stani sekund. Čekaj, evo, naćemo ovamo dole. Još su mi nešto poslali. Što sam bio upalio, čekaj. Aj, nastavit ćemo s ovim, aj. Znaš šta je baza kad dugo ne snimaš video, vratiš se opet na početak na šemu, tako da uvijek ispadne cool. Da, ispadne neplanirano. Jel vi čujete dobro? Trebali bi čuti dobro. It was Tuesday. One of these days things are really gonna get better. I'm feeling helpless, I'm just going through a body. Certified, step aside, don't just blame it on the weather. Should've read a fine print that said that I would like it, but I'm still up beside it. The world's a blast and I'm terrible dreams any day, any week. Now I'm really gonna get better. I'm feeling helpless, I'm just going through a To je to. Jebate, nisam ovu pismu upalio. Ajme, ima non-pointa malo, ajme, predobro je ovo. Taman je fino, baš fino. Znači, brate, evo, zato ja volim dodava ljude na Facebook, evo.
Dodaš ljude na Face i totalno saznaš šta se događa oko tebe, a blizu ti je. Mislim to su sve lokalni bendovi, kužiš. To su sve lokalni bendovi, stari moj. To je to, brate, nu metal. Samo groove. Dobar džir. I onda dođeš ovakav band kad krene svira live i onda ti publika kad stoji. Ka šta sad? Stoji publika. Znaš. Stoje ljudi, ja bio na Cold Snapu Regius festival. Ovako stoje, evo. Stoje? Nema. Pa čuješ muziku, alo. Ja sam se razbacao, još jedan tip i još jedan tip. Likovi gruvaju, ono baš je, brate, ritam. Ovi stoje ovako. Šta si ti išao na koncert? Mislim, meni nije jasno, ono, kaj Cold Snap svira, evo, ja sad su mi ovi, kad sam vidio Moon Unit, evo, isto mi je palo na pamet, kao. Stoje, evo. Ti materu, pičku. Stoje čači doma tako, materi, za ručkom. A ne, materi za ručkom, on mlijec ili, ajme, a Boga pita, šta ja znam. Ivica, brate, Ivica Maslačko, znači... Nastupali su na Pulse of the Maggots festivalu u sklopu Notfesta. Znači, Notfest ih je uvrstio u top 50 albuma 2021. Stari, to je ludilo. Mislim, to kao nije mala stvar. To je super, sačuvaš to, imaš tako. Hoćeš ići vanka s ovim, što se probija vanka, možeš, definitivno. Ako imaš ekipu, mislim, ja se mogu sa svojom muzikom probijati na Balkanu, a moga bi i vanka danas, sutra, mislim, nebitno, nemam plan ići vanka. Mislim, ovdje je toliko vruće da ko ne bi ti ja bio ovdje živjeti u ovoj vrućini, sparini, stari moj, čim otvorim balkon, ono dođe da padne u nesvijest. Ali ja mogu ići s laptopom i sa svojim šemama po podu, ajme, koju šemu slažem, tako da, eto. Čekaj, sam upalio prvi link, ja mislim da jesam. Neću editat. Evo live na Notfest. Ni ovo nisam, znači, nisam ni ovo upalio. Aha. Da, jesam, ovo sam upalio. Je, ovo je totalna bolest, je. Znači ovo je bilo, bit će 22. na live, da. Evo, isto dobra stvar. Totalno cool. Ovo ti je točno kao neki moj džir, ono nu metal. Znači dođeš, kupiješ pivo, uživaš, zabaviš se, bude ludilo. Ne očekuješ uopće ono neke tamo fucking kompliciranja ili ne znam ja šta. To je to. A visoki vokal, nisam navika na to, ne. Ali dobro je za ubaciti malo, da.
Evo, nisam saban, evo, sad ću se sabat. Ljudi, sabajte se, čekirajte Moon Unit, znači... Totalno cool. Evo, moram pisati komentar. Ljudi, neću editat, tako da uživajte u mojim zanimljivim izrazima lica dok ne znam šta radim na kameri. Refreni su mi ludilo, super. Refreni su mi super. U pičku mater. Ma vidi ovo. Stari moj opreme, ono ima vas na sve strane. Malo Rammsteina isto, industrijala. Čeko je više pisama. Pulse of the Maggot. Da, ovo je više pisama. Sad sam se sjetio Clown Core. Fuck, jel me vidi? Pala mi je kamera, jebi mate. Viš da kamera hoće na poraziju. Šta je sad? Aha. Ajde. Eto, mislim ka neću puno dužiti, jeli. Zapravo koga boli briga šta ću puno dužiti, nađete ljude ovako, Moon Unit. I onda i odete na Face. I označite sa sviđa mi se. Brate, ludlo, eto te. Svima što su mi poslali još ove reviewove, ljudi, odradit ću sve, tako da... Samo, brate, kaj ima volja, ono. Neću se sili snimat, me svačaš, neću se sili snimat. Znaš šta, kad kreneš snimat, znaš, svaki dan po 5 videa, postaćeš fucking, ne znam, nemam pojma. Možda bi snima dnevno 3 videa kad bi stvarno pive masu. Onda bi Riga uživo. Dobra ekipa. Aj, vidimo se, da, sabajte se. Mislim, kao, zašto ne? Kupit ćemo patike sa 1000 sabova. Kupit ćemo neke Adidaske ili Nike'ice. Ili neke one jeftine iz Lidla ćemo uzeti, isto znaju biti dobre, šta? Uzgaziš ih u tjedan dana, istrčaš i dobre. Evo, ako kada dođem do 1000 sabova, onda će mi brada bi još vjerojatno do tu duže, Aj, vidimo se.